I pozdrav svima ljudi, ovdje je ProGPL i ljudi danas će ovo biti mali, kratki, izvještajni video. Znači ljudi, ponovo se vraćam na YouTube. Nakon dugo vremena nazad sam. Meni je to jako dobro za čut, ali jednostavno škola me zeznula. Škola i škola. Stalno škola. Napravo sad je kraj godine uskoro, sad ću vjerojatno imati više vremena za snimanje. Uglavnom očekujte svaka 2 dana jedan video. Ponekad će biti svaki dan. Ili će ponekad pak biti 2 videa u jednom danu. Ne znam, to se treba uploadati, editovati, ne znam. Znači, uglavnom, svaka 2 dana će biti jedan video. To očekujte. To svi očekujte. Znači, ljudi, evo ga, ja se vraćam na YouTube. Znači da ćete i dalje uživati u mojim videima. Tako da, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, slobodno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! I da napomenem. Pretplatite se na moj kanal, vama je to 1 sekunda, meni to puno znači. I to traje 1 sekundu. Ćao!